Angkat tah ieu hasilna iki. Wah. Mantap. Kojana beureum teu katingali. Tuh. Mantap. Tuh, lauk sadaya ieu teh tuh. Aya patinan, lauk emas, bawang campur. Baradot. Kurang lebih 6 kilo 7 kilo ada. 6 kilo 7 kilo ada. Cobi aiki nu abi aiki pangangkatkeun. Tah ieu hasil nu abi. Wah. Mantap. Mantap. Lumayan colok. Ya mah. Nyangkut gitu ya. Tengkat. Duh, pojit Ayo dua keledai Sumbang. Pulang tuh. Satu. Cobaan 2 meter. Iya, mantap bos. Baradag ya mah. Tumben nih. Oh, langsung bos. Tuh. Tong lepas satu lah, bos. Lepasan coy. Tuh. Bakal ayaan. Ente nah nu kurang kitu beunang da. Goreng da nyangot. Tuh. Kitu nyangutna cek abeuh. Goreng nyangut teh. Seger. Mana oh ya. Pahingan
Astagfirullahaladzim. Letik pengen teh. Yo, kena. Wah, benang kakait euy. Benang ya, naon ya? Tuh. Kakait. Oke lur, Baraya Sunda, alhamdulillah mancingnya udah beres. Waktunya pulang. Biasa rakit paseng. Cuaca bagus, cerah, cuman dari malam angin gak berhenti. Tapi alhamdulillah sentuhan adalah buat dibawa pulang, alhamdulillah. Cek hasil lahir. Alah. Angkat tah ya hasilna iki. Wah. Mantap. Kojana beureum teu katingali. Tuh. Mantap. Tuh, lauk sadaya ya teh tuh. Aya patinan, lauk mas, bawal campur. Baradot. Kurang lebih 6 kilo 7 kilo ada. 6 kilo 7 kilo ada. Cobi aiki nu abi aiki pangangkatkeun. Tah ieu hasil nu abi. Wah. Mantap. Mantap. Seperti biasa umpan tah produknya Pak Irwan. Alhamdulillah Pak Irwan hatur nuhun, produknya katampi pisan, kaanggo pisan. Ikan mas ada tuh, ikan mas bawal campur. Kalau patin saya nggak dapet. Oke, terima kasih.